Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ruci hada thaa 10 ndoka niguo ngumenyithie mohoro ma matemo guku kwa Inoro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia na tukiambiriria kiama kia Jubilee ni gitafanĩtie mucemanio wa mwanya mwena wa Murang'a riri kionekanite kururumuka na njira nene. Mucemanio-ini uyu uri utongoretie ni president wa kana wa mutongoria wa kiama giki Uhuru Kenyatta na murirukia wa federa ya Jubilee githurano-ini kinene egiukite na niwe wari Minister Fred Matiang'i. Uhuru ni akanitie arumiriri ake gutwarithia uteti wa irumi na mbere. Minister wa Githomo Julius Ogamba ni ekirete mukode ati ni gukoretwo na ciko cia mageria maguthoga kigeranio kiria kirathi na mbere gia KCSE. Ogamba uria warite rimwe na wa Machakos augete ni mamukirite mateta ma mageri 19 ma uishi wa igeranio tariki 6 kuma miena ya Nyanza, Rift Valley ona mwena wa irathiro. Ogamba ugete mageria ma uishi wa igeranio marakuruhania uhuthiri wa thimu gukungio kwa indo itagiriire gukinyo kuri igeranio irekirwo o hamwe na andu gukorwo makigeria gwikira aruto igeranio na njira ya maigirira. Augite makinya maria maratashukia gutigirira uici uyu ni wa thatio ni gucenjia arugamiriri a igeranio ici kuria augite andu 22 nio maikitio ngono magikuruhanio na uici uyu wa igeranio. These incidents primarily involve the misuse of electronic devices, unauthorized materials, early exposure, and impersonation. In every instance, decisive action has been taken, which include replacement of center managers, supervisors, and invigilators, arrest and prosecution of over 22 individuals by the Directorate of Criminal Investigations, seizure of mobile phones and photocopied materials, and deployment of NEC officers for direct oversight. 3 centers have received formal NEC warning letters requiring compliance reports by Monday, 12th of November 2025. The government maintains a policy of zero tolerance to malpractice and irregularity and all criminal activities. All reported breaches remain under active multi-agency investigation, and appropriate sanctions including result cancellation and possible center deregistration will be enforced in accordance with the NEC Act. Family ya Mukenya John Okoth Ogutu uriorerikana kuragirwo bururi-ini wa Tanzania kurumirira ngahiha cia thutha wa githurano iroria thirikari ya Kenya na Tanzania kumanengera mwiri wa mwana wao uriorerikana ni urite thutha wa gukuo ni maafitha a borithi a Tanzania. Family no yugite mwendwa wao uria urarutaga wira wa urutani oragirwo tariki 29 mweri muthiru agithie kugura irio cia hwaini. Family no itigitwo na mitangiko na kireru marenda no mwiri wa mwana wao. Mr. President, please come out and assist us. We need to put a closure to this as a family. We are tortured emotionally, psychologically. Things can't move on. We are tortured. We are appealing for the body of John, because as at now, we have evidence that John was killed in Tanzania. We are appealing for that body to be brought home. These conditions essentially produce the conspiracy theories. It produces the concerns that not only have there been massive human rights violations, but also there is a massive cover-up that is happening at the moment. Unverified yet are concerns around disposal or mass burials of bodies. And I think, without access to some of these locations and safe access, unfortunately, the conspiracies and the concerns will continue. Kenyans working in Tanzania must not be scapegoated by an administration that has violently suppressed civic space. We stand in solidarity with the people of Tanzania
in their struggle for human rights, freedom, and dignity. We call upon the governments of Kenya, the African Union, SADC, the East African Cooperation, and the United Nations to act decisively and protect Tanzanians, Kenyans in Tanzania, and other foreign nationals. Magana ma andu ethĩ nĩ mamũkĩrĩte ũteithio wa kwanjĩrĩria biacara rungu rwa mũtaratara ũrĩa ũrakũrĩkana ta Nyota. President William Ruto nĩ ũrugũrĩtie mũtaratara ũyũ mwena wa Kakamega kũrĩa andũ ethĩ maraheo mũigana wa shilingi 50,000 nĩguo kũmahũra njeki. So kutoka wale walikuwa blacklisted, sasa tuko na wananchi wengi. Wengine walikuwa wananiuliza, wewe bwana president unasema mtu akope shilingi 500, shilingi 500 itamsaidia nini? Sijui shilingi 1,000 itamsaidia nini? Sijui shilingi 5,000 itamsaidia na nini? Mimi nataka niwaeleze, shida ya biashara si pesa. Shida ya biashara ni akili. Mtu akiwa na akili anaweza kufanya biashara na pesa ya aina yoyote. Na ndio mimi nataka niwaulize, mimi nikisimama mbele yenu, wakati mmoja nilikuwa ninauza kuku na ilikuwa shilingi 13 ama shilingi 17. Leo nasimama mbele yenu hapa kusema siku hizi mimi niko na kuku nyingi, sitaki kusema ni kiasi gani. But I just want to encourage you. Nataka muelewe ya kwamba wale waliosema haba na haba ujaza kibaba, they knew what they are saying. You can start small. Hata Biblia inasema do not despise young or small beginnings. There is a future. Mnanielewa jameni? Kuna watu watakuambia 25,000 haiwezi kufanya chochote. Kuna watu watakuambia shilingi 50,000 haiwezi kufanya chochote. Lakini mimi nataka kukueleza, ukitumia akili, ukijipanga vizuri, 50,000 can make a difference in your life and can grow your business. Na ndio sababu hiyo, I am standing before you to thank the World Bank Group for being our partners so that we can do this together. Pesa ambayo tunawapatia leo ni mkopo tumechukua kutoka World Bank. Mjue si pesa ya bure. Ni mnanielewa? Serikali ya Kenya itakuja kulipa baadaye, lakini nyinyi hamuwezi kulipa. Nyinyi sasa hiyo pesa ni pesa yenu. Muigi wa matura marukui ituto na Nyakagumo wodini ya Gida gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa ni ugite uheo mai ma kurima maria mahitukiire matura maya na gutwarwo mwena wa Maragwa Ridge wodini ya Kabiti. Tafarira-ini yuikaine taga koigo neria kihumo kiayo ni demu ya Maragwa. Na tauria Victor Kinuthia arantariria, aikaria ya maugite tikihoto kuimwo mai maya na nio manyitite itemi nene hari kwirutira nginyagia kwenja miferethi ya mai maya na gwitikiria migunda-ini yao. Tafarira eno ya mai ma kurima yuikaine taga Koigo Irrigation Water Project yambĩrĩirie mwaka wa 2023 kuria ikoretwo igikinyanirio ni thirikari ya kaunti ya Murang'a na John Mwangi ni MCA wa wodi ya Geda. Tondu mai mabatie kuma kuria kurwitwo Maragwa Dam mathiete Maragwa Ridge, no tondu makigerete guku Geda tukiaria nao na tukiguithania ni wega ona ithuĩ mekenya mwiretagwo CSR ni undu wa community. Matunengere mai na ithuĩ tumarangirire mitherebi. No mbere ya ikaria matura ma Rukui, Ititu na Nyakagumo guku Geda kwamba kuheo mai maya kuona matuĩkanĩirie mĩgũnda-inĩ yao, ambĩte kwamba gũtwarwo matura-inĩ ma Maragwa Ridge wadi-inĩ ya Kabiti. Aikaria Geda maugĩte gĩkĩ ti kĩhoto kuona nĩo manyitĩte itemi rĩrĩa inene rĩa nginya kwĩrutĩra kwenja mĩtaro ya mĩberethi ĩrĩa ĩtambĩtie mai maya. Nyenjaga mĩtaro na kana gaka ngakaiga rungu wa iburi nĩguo hote kwenja mĩtaro, njoke njigue ndikũnyua mai kaĩ mũtangĩtũiguĩra tha mututurekerie mai. Tukoretwo tukienja mitaro eno kwa ihinda inene muno, tunyitĩrĩirwo nĩ muheshimiwa witu MCA Mwangi wa M-Pesa, no ni atiriri
tungiaga mai maya ma kurimari tungirora naku turagio rira twi hakuhe guturirwo mai rira twikite wira ucio wothe. Marauga makoretwo magitio mbeca ni andu amaragwa range niguo maheo mai maya, undu uria mamenereirie na njira nene makiheana ihinda ria kiumia kimwe tu, kwaga uguo mahinge miberethi ino. Muradi utigana naguo mwina dio rekereria community reke mathecerwo mai tondu me willing ku connect kana me willing ku contribute maundu maria mangihota. No uhoro wa gwitia mbeca ni ngwihoya na gitio uhoro ucio muige kando nikio tuoka turie na twirwo gitumi keke agiria tuheo mai ri niki mai magerete gwitu magathi kunyuo kuria kungi na kurima kuria kungi. Waheana wiki ino igikinya Sunday tukorwo turekereirio tuturiro mai nigetha tumanywe, na kwaga uguo next week kwambiriria Monday andu angida ward matikahuruka. Maugite o ni arimi na nimehariirie gucoka migunda mangiheo mai maya niguo nao manyite itemi ria kuhurana na ng'aragu bururi-ini na oho mone kindu muhuko. Iribotera Inooro TV kuma Ngĩnda Maragwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Nake gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi ni akomithitie umomori wa irathi njeru cia nathari thukuru-ini wa muthingi wa St Francis Mang'u Gatundu ya Rugongo kiria kiramomorirwo hamwe na thukuru ucio ni undu wa waki wa thukuru cia kothi cia moko. Wamatangi ugite uyu ni utongoria urite njira na wanangi wa indo cia muingi toria mwandiki witu mwena ucio Weru wa Mwangi aratariria. Thutha wa irathi cia nathari iria cirakoretwo ciarika thukuru-ini wa St Francis Mang'u Gatundu ya Rugongo kumomorwo muthenya wa ira, gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi ni akomithitie giko gikite kiria kiagararite ikiro ciothe cia utongoria na kiria orotete ta witangi wa mbeca cia muingi. As a governor, I condemn that action completely, and I say that is no way to run any government, that any elected member of parliament or any elected person would think that after public resources have been utilized to build a public institution, that the next best thing is to send people at night kuvunja hiyo institutions. Hiyo kazi tulifanya na wakora huko wenye walikuwa wanaimba mashamba kule Gatong'ora na wapi na tukawashinda. Wamatangi augite kirathi giki kirakitwo na muoroto wa kunyihiria ciana cia itura riu thabari ndaya, akiuga ati ni giconoko kinene kuona wanangi utafanitio niguo gwaka thabari rengi ya muingi. Watoto hao wengine niliwakatia safari zao. There are kids like from here in Githunguri walikuwa wanaamuka wanatembea safari ya kilomita 6 kila siku. Ikabidi nijenge ECD centers huko katikati tuwakatie safari, ndio mtoto akikuja badala ya kwenda hata kama hakuna primary school tulikuwa tunajenga, tunatafuta ardhi tunajenga ikiwa stand alone, ndio watoto waweze kukuja kusoma na kurudi nyumbani in good time. So the more the better. Kiambu iko na watu wengi. We have a population of 3.5 million people now. So it is not that we have enough schools. We still need more schools. Mwanini wake mutongoria wa regi kaunti-ini ya Kiambu Godfrey Mucheke augite wanangi uyu uratafanirio hatari gwicurania kuria ciana iria cirakiirwo kirathi kiu ciguthomera. Ikianza tulikuwa na watoto 15 peke yake. Kufikia jana tulikuwa na watoto 86. Na mtu kwa sababu ati anataka kujenga sijui TVET anakuja kubomolea watoto hawa wadogo shule yao. Gukiri uguo murugamiriri wa githomo kia nathari kaunti-ini ya Kiambu augite uthukagia wa irathi cia nathari ni undu ukoretwo ugicokera kundu gutiganite kaunti-ini ino ya Kiambu. Excellency pale Kabete nilijenga Rungiri ECD. Mheshimiwa wa huko alienda akajenga toilet katikati ya PlayStations, and to ask the municipal manager Kabete aende azike a toilet katikati ya PlayStation. Pale Mugoga nilifukuziwa watoto Mugoga moja, nikaambiwa county iko na shamba yake pale Geshana, twende tujenge huko na tutoke huko. So hatukuambiwa, tuliambiwa space ni ya kitchen ya primary. Pale Ngeta primary watoto wangu for all 1 week wamesomea chini ya mti. Grifota Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Weru wa Mwangi.
Na thutha wa riboti ya Weru wa Mwangi kuma mwena ucio wa Gatundu ya Rugongo, hau niho tugukorwo tugikirira Gatundu mohoro maitu ma mate muno. Ririkana wona ciehanda thaa 1:03 Gicimo Joseph ni gukorwo agikinyia ha nigetha akorwo agikurehera mangi maingi maria turathie na mbere na gukuhaririria guku kwa Inoro TV. Ni njitagwo Wambui wa Macharia, tucemanie muthenya wa rucio thiini wa mohoro ma Inoro hwaini na Inoro thaa 3 ngakwendithiria wikendi njega.